Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Momento Culturando. Estou na Galiza, vim para acompanhar o feriado do 10 de junho, aqui com o evento cultural do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Estou aqui na Igreja dos Capuchinhos, onde vai acontecer uma pequena missa em homenagem aos falecidos sócios desta associação. Vou tentar também falar com Bernardino Cervantes, que nos vai contar o que é que vai acontecer aqui durante este dia, comemorando este dia tão especial, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Bom dia, son Bernardino Crego, presidente do Centro Portugués de Vigo, e hoxe, como ben sabedes, desde xunio se conmemora o Día de Camões, Portugal e as comunidades portuguesas. Nos vamos a facer unha serie de actos que comenzarán agora a con unha misa polos difuntos da nosa sociedade, que será feita en galego e en portugués. As lecturas serán en portugués, o padre o fará en galego. Logo despois teremos a inauguración dunha exposición galaico-portuguesa. Nós estamos na Iglesia dos Capuchos de Vigo, pero logo despois no noso centro teremos unha exposición galego-portuguesa de pintura comenzaremos sobre as 2:15 e logo despois teremos un pequeno almozo de confraternidade, galegos e portugueses, e logo ás 5 da tarde será un encontro poético musical entre poetas galegos e portugueses e cantores galegos e portugueses. Logo despois, para rematar, ás 8 da tarde na Praza de Portugal, pois é cando lle poremos, como de costumbre, como todos os anos, unha coroa de louros á estatua de Camões, e estarán as autoridades, a representación da Cámara Municipal, a representación da Xunta da Galiza, e con ese acto remataremos con un acto que as corais, dúas corais de Vigo, a Coral Río Mau e a Coral de Teis, entonarán os dous himnos, o himno de Portugal, a portuguesa, e o himno galego. E con iso remataremos as actividades de hoxe. Logo, despois, pouco a pouco, a nosa amiga Rosa, de Culturando, pois, irá gravando todas as actividades que vamos a facer. Obrigado, meus amigos.